Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna merah. Tuweweng, tuweweng. Wow, mantul-mantul. Ayo kita pecahkan teman-teman. Balon warna merahnya nih, hadiahnya apa ya teman-teman? Meletus balon merah. Kemana hadiahnya teman-teman? Wow, ini dia. Wow, kita dapat bola sepak berhadiah warna biru nih. Ada isinya permen Yupi nih teman-teman. Wow, kita dapat permen Yupi Jungle Fun nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada hewan rusa di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, kepala ondel-ondelnya copot nih. Ayo kita pasang di sini teman-teman biar bagus lagi. Wow, tuh kan jadi bagus lagi teman-teman. Yuk kita kumpulkan ondel-ondel bu dokternya. Kita cari ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna hijau nih. Tuweng, tuweng. Ayo kita pecahkan. Meletus balon hijau. Wow, kita dapat permen pendekar biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wah, ada macan oranye nih teman-teman. Wah, wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan macan oranye teman-teman. Wow, ada ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Ayo kita pasang nih teman-teman. Abang ondel-ondel pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Tuh kan ondel-ondel udah bagus lagi nih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari yuk teman-teman ke sebelah sini nih teman-teman. Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus di sini teman-teman. Wow, ada balon warna pink nih teman-teman. Tuweweng, tuweweng. Ayo kita pecahkan. Meletus balon pink. Mana hadiahnya teman-teman? Wow, ini dia teman-teman. Wow, kita dapat gantungan Mixu nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada domba nih teman-teman. Wow. Wow, ada domba-domba, apa kau punya wal? Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat empuk ondel-ondel juga nih, pakai baju warna biru. Wow, kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke. Wah, di sini ada lagi nih ondel-ondel balon meletus nih. Ada balon warna kuning. Tuweng, tuweng. Meletus balon kuning. Wow, ada telur berhadiah warna kuning nih. Wow, kita dapat coklat kunyah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada kuda putih nih teman-teman. Wow, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink juga nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan yuk. Yuk kita cari lagi. Kita cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Wow, masih ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Ada balon warna biru nih. Tuweng, tuweng. Meletus balon biru. Wow, ada telur berhadiah warna biru nih. Ayo kita pecahkan, kita buka teman-teman. Wow, ternyata isinya balon warna-warni nih teman-teman. Wow, balon emoji warna hijau, warna merah dan warna kuning nih teman-teman. Wow, kita dapat 3 balon. Kita kumpulkan. Wow, ada zebra juga nih teman-teman. Wow, kita dapat zebra belang-belang hitam putih. Wow, yuk kita kumpulkan. Wah, ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Wow, empuk ondel-ondel pakai baju warna biru. Kita pasang kepalanya di sini ya teman-teman, biar bagus lagi nih. Wow, tuh kan ondel-ondel kita jadi bagus lagi nih. Yuk kita kumpulkan ondel-ondelnya. Kita cari mainan ke sebelah sini yuk. Wow, ada helikopter di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada helikopter warna hijau nih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Kita cari. Wow, ada apa ini di sini teman-teman? Wow, kita dapat superhero Spider-Man warna merah nih. Wow, dan juga Iron Man warna merah. Wow, mantul-mantul.
kita kumpulkan. Kita lanjut cari mainan lagi yuk. Ke sebelah sini nih teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Tuh. Wow, ada mobil tank tempur nih teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil tank tempur warna hijau. Kita kumpulkan. Kita cari ke sebelah sini. Wow, ada capit buaya di sini teman-teman. Wow, capit buaya makan marshmallow salju. Capit buayanya kita mainkan. Waduh, aku digigit sama capit buaya. Kita kumpulkan capit buayanya. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wah, sepertinya sudah habis teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah ada keranjang aku. Tadi kita dapat capit buaya warna hijau. Terus kita dapat helikopter warna hijau juga. Terus kita dapat Iron Man merah teman-teman. Terus dan Spider-Man warna merah. Terus kita dapat mobil tank tempur. Wow, kita dapat rusa juga nih warna coklat teman-teman. Mantul. Wow, ada domba-domba. Kita taruh di sini ya. Kita dapat zebra juga teman-teman. Warna hitam putih, belang-belang. Wow, mantul. Kita dapat macan oranye nih teman-teman. Wow, terus kita dapat kuda putih. Tuk tik tak tik tuh. Kita dapat permen pendekar biru. Wow, ada marshmallow salju juga teman-teman. Wow, kita dapat coklat kunyah. Wow, ada permen Yupi juga teman-teman. Wow, mantul. Terus kita dapat bola sepak berhadiah warna biru. Ada telur kuning berhadiah. Wow, terus ada telur biru berhadiah juga teman-teman. Wow, kita dapat gantungan mixu. Wow, mantul. Terus kita dapat ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman, pakai baju warna putih. Wow, ada empu ondel-ondel pakai baju warna biru. Wow, ada abang ondel-ondel pakai baju warna pink juga teman-teman. Wow, kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna biru dan empu ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Wow, mantul. Teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.